ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун тибқи нақша бо сатҳу сифати баланд идома дошта, бунёдгарони ин кохи бо шукӯҳи нур шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. коргарони муҳандисию техникии ин иншооти аср ҳар амали сохтмониро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ иҷро мекунанд. зеро рафти сохтмони нерӯгоҳ таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин омил асоси босифат ва мувофиқи нақша пеш рафтани корҳои сохтмонӣ мебошад. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ мебошад. Айни замон аз ҳаҷми умумии захираҳои энергетикии мамлакат беш аз 5% истифода мешавад. Дар замони соҳибистиқлолӣ инфраструктураи энергетикии Тоҷикистон куллан тағйир ёфта, бо татбиқи як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ имконият фароҳам гардид, ки дар мамлакат низоми ягонаи энергетикӣ таъсис дода, бо барқ таъмин намудани соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ пурра аз истеҳсолкунандагони дохилӣ ба роҳ монда шавад. Нерӯгоҳи барқии обии Роғун яке аз иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакат маҳсуб ёфта, бо азму иродаи қавии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд мегардад. айни замон дар тамоми қидаҳои ин иншооти азими аср корҳои бетонрезиву васлгарӣ ва кашонидани сангу шағал бо ҷалби техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. ҳоло дар сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор дар дубаст идома дошта, мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ фаъолияти назаррас доранд. Бояд зикр намуд, ки кормандон дар тамоми қидаҳои сохтмонӣ аз 3168 техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ, шибакунӣ, кӯҳканиву пармакунӣ ва кафшергарӣ истифода мебаранд. дар толори мошинаҳо ва минтақаи трансформаторҳои асосии агрегатҳои 1 ва 3 бинои трансформаторҳо, нақбканиву бетонхӯбонии коллекторҳои агрегатҳои 1 ва 3, васлу насби анкераҳои АЖГ ва ПНА давом дорад. корҳои нақбканӣ дар нақбҳои ҷабандаи рақами 1 ва 3 идома дошта, то имрӯз дар маҷмӯъ ба 29602 метри мукааб ба анҷом расонида шудааст. бояд ёдовар шуд, ки нақби сохтмонии қабати сеюм қидаи дигари иншооти азими гидроэнергетикии кишвар мебошад, ки дар он айни ҳол чанд ширкати ватанӣ фаъолият доранд. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм корҳои заминӣ ва васлу мустаҳкамкунии канорҳои кӯҳ идома дорад. дар ин қидаи сохтмон то ин давра наздик ба 4 миллион метри мукааб корҳои заминӣ, 172228 метр гузоштани анкераҳои ПНА ва АЖГ ва 184878 метри мураббаъ пошидани маҳлулҳои бетонӣ иҷро гардидааст. нақби сохтмонии қабати сеюм дар вақти серобӣ ҳамчун нақби обпарто истифода мегардад, ки дарозии он 1864 метрро ташкил медиҳад. корҳои сохтмону васлгарӣ дар нақби сохтмонии қабати чорум низ идома дошта, ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ 547771 метри мукааб, корҳои бетонхӯбонӣ 106033 метри мукааб, гузоштани анкераҳои АЖГ 24023 метр ва корҳои сементатсияи пуркунанда 51639 метри мураббаъро ташкил медиҳад. инчунин корҳои васлу насби оҳану фулузот дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавӣ ва асосӣ идома дошта, дар ҳаҷми 441 тонна оҳану фулузот васлу насб гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти зерифишор низ ҷараён дошта. дар ин қисмат корҳои заминӣ омода намудани обқабулкунакҳои асосӣ, роҳҳои дастрасӣ ба онҳо, тозаю ҳамвор ва мустаҳкам намудани фаросҳои кӯҳҳо аз сатҳи 1552 метр идома дорад. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ дар иншооти камераи васлгарии турбинаҳо ба анҷом расида,
корҳои омодагӣ барои хобонидани бетони конструктивӣ идома дорад. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунӣ дар нақбҳои обрасонии рақами 1, 2, 3, 4, 5 ва 6 қисмати болоӣ идома дорад. ҳаҷми корҳои нақбканӣ 84655 метри мукааб ва ҳаҷми корҳои бетонхобонӣ 1598 метри мукаабро ташкил медиҳад. корҳои нақбканӣ дар шахтаҳои обрасонии қисмати поёнӣ идома дошта то ин давра дар ҳаҷми 24156 метри мукааб ба анҷом расонида шуда ҳаҷми бетонҳои хобонидашуда 104 метри мукаабро ташкил медиҳад. сарбанди нерӯгоҳ яке аз қисматҳои асосии иншоот ба ҳисоб рафта, дар он корҳои заминӣ ва хокбардории ҷинсҳои кӯҳии ғайрикондитсионӣ дар канолҳои чап ва рост барои омода намудани таҳкурсӣ идома дорад. корҳои хобонидани шағалзамин дар сатҳи 1099,100 метр ҷараён дошта дар давоми моҳ дар ҳаҷми 210260 метри мукааб мавод хобонида ва қабат ба қабат шиба карда шудааст. корҳои заминӣ ва тоза намудани паҳлӯҳои кӯҳҳо дар қисматҳои соҳили рости ядрои асосӣ дар сатҳҳои аз 1100 то 1090 метр идома дорад. корҳои заминӣ ва тоза намудани паҳлӯҳои кӯҳҳо, анкергузорӣ ва торкретпошӣ дар қисмати соҳили чапи ядрои асосӣ дар сатҳи 1170-1163 метр бо суръату сифати баланд пеш меравад. нерӯгоҳи барқи оби роғун миёни силсила нерӯгоҳҳои дарёи вахш азимтарин иншоот ба ҳисоб меравад. имрӯз дар кохи нури тоҷикистон нерӯгоҳи барқи оби роғун ҳамаи сохтумончиён бо дарки баланди хештаншиносӣ ва бо умеди ояндаи дурахшони ватан корҳои сохтумониро бо сифати баланд анҷом медиҳанд, зеро онҳо хуб медонанд ки таъмини рушди тамоми соҳаҳо аз ин иншооти бузурги гидроэнергетикии мамлакат вобастагии бузург дорад. дар доираи тарҳи тамғаи писандидаи тоҷикистон имрӯз дар маҷмаи давлатии кохи борбад намоишфурӯши молу маҳсулот оғоз ёфт. дар ин тадбир 30 ширкати ватанӣ бо номгӯи гуногуни маҳсулот иштирок доранд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. ин ҳафтумин намоишфурӯши маҳсулоти корхонаҳои ватанӣ аст ки дар доираи тарҳи тамғаи писандидаи тоҷикистон баргузор мегардад. ба фарқ аз намоишгоҳҳои қаблӣ ин дафъа ҳам теъдоди корхонаҳои иштирокчӣ зиёдтар гардид ва ҳам номгӯи бештари маҳсулот пешниҳод ба харидорон карда шуд. бештар аз 30 истеҳсолкунандаи ватанӣ ки барои дарёфти тамғаи писандидаи тоҷикистон 2021 дастёб гардиданд дар намоишгоҳи имрӯза молу маҳсулоти худро пешниҳод карданд. бар ифтихори 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар имсол мо 30 ширкатҳои беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистонро интихоб кардем. мақсад аз гузарондани ин чорабинӣ муаррифӣ кардани истеҳсолкунандагони ватанӣ ба харидорон, наздик кардан истеҳсолкунандагонро бо харидорон ва тарғибу ташвиқ кардани молу маҳсулоти онҳо дар бозори ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он мебошад. тарҳи тамғаи писандидаи тоҷикистон ба бесозии сифати маҳсулот ва хизматрасонӣ дастгирии истеҳсолгарони ватанӣ равона гардида фаъолияти 7-солаи ин лоиҳа тавонист рақобати солимро миёни истеҳсолкунандагон ба миён биёрад. барои харидорон низ ин тасмими манфиатбахш буда ҳам масъула аз намоишфурӯшгоҳи он мизоҷон бо нархи арзон маҳсулот харидорӣ менамоянд. дар намоишгоҳи ҳамирӯза мо ҳам ба халқ ҳамчунин пешниҳод кардем 3 намуди дорурии ширкат. ширкати Вегафарм ширкати байналмилалии фармацевтӣ мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат дар давоми 10 сол фаъолияти кор ва фаъолияти худро мебарад. дар тадбири имрӯза ширкатҳо маҳсулоти хӯрокворӣ, мол барои хона, маҳсулоти қаннодӣ, навъҳои гуногуни ҳасӣ ва маҳсулоти кимиёро пешниҳод карданд. аллакай дар рӯзи аввал намоишгоҳ серхаридору талабгорони зиёдро дошт. шурӯъ аз имрӯз то 7 май ин намоишгоҳ ҳамарӯза дар кохи борбад баргузор хоҳад шуд. бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода таъмири асосии 30 километр ва таъмири ҷории беш аз 170 километр роҳҳои нақлиётгарди маркази шаҳр ва роҳҳои байни деҳавӣ ба нақша гирифта шуда кор дар ин самт муташаккилона оғоз гардидааст. бунёду аз навсозии иншооти таъиноти гуногун ва таъмиру таҷдиди роҳҳои кӯчаҳои шаҳр ва ҷамоату деҳоти шаҳри Турсунзода низ рӯз то рӯз зиёд мегардад. ҷузъиёти бештар дар таҳияи ҳамкорони мо.
даромадгоҳи шаҳри турсунзода ки чанде пеш аз рӯи нақшаи генералии шаҳр роҳҳои наву замонавӣ сохта шуда буд, анакнун роҳҳои пештарае ки таъмирталаб буданд аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо муассисаи роҳсозии шаҳри турсунзода пурра асфалтпӯш карда мешавад. ҳамчунин ду тарафи роҳ бо фурӯзанакҳои муосир чароғон гардонида қубурҳои обгузар аз ҷониби корхонаи манзилии коммуналӣ насб карда мешаванд. ҷиҳати хӯрамгардонии муҳити зист садҳо гулҳои рангоранг ва дарахтони ороишӣ аз ҷониби хоҷагоҳии ниҳолпарвар ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зист шинонда мешавад. طبق معلومات سردار مؤسسه دولتی نظارت راههای افرونگرد شهر حکیم جان گدویف برای اجرای تعمیر راههای بنقشه گرفته شده در کارخانه تکنیکای ضروری و متخصصان آماده بوده جهت عملی نمودن منفرشکنی با کارخانه‌های استحصالی شرطنامه بسته است. با دستگیری به واسطه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت محلی و با دستگیری اهل جمعیتی صاحبکاران ما نقشه چاره‌بینی کردیم در سال 2021 زیاده از 20 کیلومتر راه را از تعمیر اساسی برآورده. چرا که شما دیده اید امروز راه تعمیر اساسی در راه جمهوری که درآمد به شهر تونده می باشد زیاده از 500 متر تشکیل می‌دهد. تکنیک‌های راهداری، کاتوک، اتوماسیون‌های بارکش که با اسفالت را می‌کشند از تعمیر اساسی برآورده ایستاده ایم. از شعبه معماری نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسنزاده اطلاع می‌دهند تا امروز از نزدیک 400 انشاءات تعیینات گوناگون که بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده زیاده از 300 تای آن به استفاده داده شده است. اداره زمین در شهر تورسنزاده نیز در این سمت کارهای نظررس را به انجام می‌رساند. با مقصد سزاوار جشن گرفتن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر تورسنزاده طبق نقشه 382 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا امروز از طرف شخصان واقعی و حقوقی 290 انشاءات به استفاده داده شده نسبت هر یک انشاءات قرارهای قبول بنا برآمده است. قید کردن به مورد است که از طرف کارمندان کمیته اداره زمین شهر در مدت معین شده طبق ترتیب مقرر گردیده پرونده ها ترتیب داده می شوند. مثلا در 3 ماه سال 2021 با مقصد بنیاد میدانچه‌های ورزشی از طرف کمیته اداره زمین 7 پرونده تنظیم زمین در مدین 2 گکتار 86 سوتق زمین ترتیب داده شد که از طرف مقامات اجرایی قراری رئیس شهر به تصویب رسیده این انشاءات علاقه به استفاده داده شدند. کارمندان کمیته اداره زمین شهر تورسنزاده یک جای با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسنزاده در آینده کوشش به خرج می‌دهند که در مدت معین شده پرونده‌های تنظیم زمین را اوید به جدا نموده قطعه زمین به شخصان واقعی و حقوقی با مقصد ساختمان انشاءات جشنی در مدتش ترتیب داده برای تزریق به مقامات اجرایی پیشنهاد نموده. دسته‌جمعانه و یکدلانه به انجام رساندن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر تورسنزاده بیشتر می‌گردد که این عامل جهت دستگیری سیاست رهبری عالی مملکت و مهیاسازی شرایط ارزنده برای زندگی شایسته مردم فعالیت می‌باشد. дар ноҳияи рашт бо ширкати гурӯҳҳои корӣ машқҳои ситоди ноҳиявии мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. зикр гардид ки ҳадафи машқҳои мазкур пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои вазъиятҳои ногаҳонӣ мебошад. машқҳо хеле муташаккилона гузашта тамоми сохторҳои давлатию ҷамъиятӣ ва сокинони маҳаллӣ вазифаву ӯҳдадориҳои ба зиммадоштаро мутобиқ ба меъёрҳои мавҷуда иҷро намуданд. дар ноҳияи рашт машқҳои ситоди ноҳиявии мудофиаи ҳудуди рақами 10 гузаронида шуд ки дар он зиёда аз 1200 нафар захираҳо сафарбар ва 130 техникҳо ҷалб гардиданд. зимни ифтитоҳи ҷамъомади таълимию методӣ масъалаҳои амният ки дар замони осоишта ва ҳолати ҷанг муайян ва танзим мешаванд муҳиму саривақти арзёбӣ гардиданд. дар чорабинӣ қайд гардид ки дар қатори хизматчиёни ҳарбӣ сохторҳои қудратӣ ва шаҳрвандони эҳтиётӣ дар қайди комиссариятҳои ҳарбӣ қарор дошта бояд ҳар як сокини ватандӯст дар партави дастурҳои пешвои миллат дар самти аз даст надодани зиракии сиёсӣ дастҷамъона амал намоянд. баромадкунандагон вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳон таҳдиди хатарҳои ҷаҳони муосир авҷ гирифтани амалҳои тундгарориро ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ намуданд. ҳадафи баргузории чорабинии таълиму методӣ баланд бардоштани иқтидори мудофиаи давлат буда он ба сайқал додани ҳамоҳангии сохторҳои низомии мамлакат дар ҳолати амалҳои муштараки зидди террористӣ равона гардидааст.
новобаста ба таъкиду ҳушдорҳо ва тадбирҳои андешидашаванда аз тарафи хадамоти давлатии оташнишонӣ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ мутаассифона риоя накардани оддитарин талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ба мушоҳида мерасад. дар натиҷа чанде пеш дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Экоойл» воқеъ дар маҳаллаи Испечак дуи ноҳияи Сино ҳодисаи нохуши сӯхтор ба амал омад. дар натиҷаи ин ҳодиса хисороти калони моддӣ расид. гузориши ҳамкорнамон дар ҳамин бора омода шудааст. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои нохуш аз тарафи кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилӣ дар чанде аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ санҷиши ҳолати бехатарӣ аз сӯхтор гузаронида шуд. аз ҷумла зимни санҷиши нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди эҳсонҷон воқеъ дар кӯчаи Ҷаббор Расулов 16 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе муайян карда шуд ки аз ҷониби масъули он Муҳаммадҷон Шарипов ба таъмин ва риояи талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор диққати зарурӣ дода намешавад. ҳамин аст ки дар сепари оташнишонӣ ягон оташхомӯшкунак ва дигар олоти лозимии коршоям вуҷуд надораду дар зери зарфҳои гази моеъ миқдори зиёди партовҳои сӯзанда нигоҳ дошта мешавад ки чунин муносибати хунукназаронаи роҳбарияти нуқтаи мазкур метавонад сӯхторро ба миён орад. бинобар ин интиқоли нерӯи барқи нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ аз ҷониби мақомоти назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор қатъ гардида нисбати роҳбари он парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳарчанд аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ санҷишҳо ва корҳои дастуртӣ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ пайваста ташкил ва гузаронида бошад ҳам то ҳол ёфт мешаванд нафароне ки дидаву дониста дағалона вайрон менамоянд қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро ки оқибатҳои нохушро дар пай дорад. имрӯз аз тарафи баъзе боном соҳибкорон оддитарин талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя карда намешавад ки нисбати онҳо аз тарафи гурӯҳи корӣ маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғайрат 82 воқеъ дар деҳаи ҷӯйбодоми ноҳияи Рӯдакӣ низ ки шахси масъули он Бахтулло Ёров мебошад вазъ бадтар асту беҳтар не. инҷо низ ба замми камбудиҳои зиёди зидди сӯхторӣ баъзе оташхомӯшкунакҳо дар ҳолати корношоямӣ буда назди зарфҳои нигоҳдории сӯзишворӣ аз ҳар гуна партовҳо тоза карда нашуданд ки эҳтимолияти хавфи сӯхторро зиёд менамояд. бинобар ин нисбати номбурда тибқи талаботи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷарима татбиқ карда шуд. чунин як ҳолати қоидавайронкуниҳо дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷикнафт воқеъ дар деҳаи ҷӯйбодоми ноҳияи Рӯдакӣ аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ ошкор карда шуд. аз бепарвоии шахси масъули он Мирзо Маҳмад Қориев дар сипари оташнишонӣ ягон адад оташхомӯшкунак вуҷуд надорад. пайвасти хатҳои интиқоли барқ низ дар баъзе қитъаҳо ба талаботи қоидаҳои бехатарӣ ҷавобгӯ набуда дар ҳолати урёну овезон мебошанду қисми пайвасткунакҳои барқӣ дар ҳолати хавфи сӯхтор қарор доранд. вобаста ба камбудиҳои ҷойдошта аз ҷониби кормандони мақомоти назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор нисбати масъулон чораю тадбирҳои қонунӣ андешида шуд. чунин санҷишҳои муштарак дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ идома дорад. корвони китоби тоҷикони Алома Бобоҷон Ғафуров ки ҳамчун қомӯз ва шиносномаи миллат арзёбӣ мешавад, ворди ноҳияи шаҳри Нав гардид. зикр гардид ки ин шоҳасар саҳифаҳои пурифтихори миллати кӯҳанбунёди тоҷиконро инъикос намуда аз ҳар нафар аҳли ҷамъият тақозо менамояд ки барои таҳкими пояҳои давлатдории хеш ва баландбардоштани рӯҳияи ватандӯстии насли ҷавон аз саҳифаи таърихи ниёгон сабақи ибратомӯз бардорем. ҳамкорнамон Хуршед Ҳалимов ва Тоир Сулаймонов аз ноҳияи шаҳри Нав гузориш медиҳанд. ин тӯҳфаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар арафаи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як хонаводаи сокинони мамлакат тақдим карда шавад, сокинони ноҳияро рӯҳбаланд гардонид. ин китоби гаронарзиш ки ба баланд бардоштани хештаншиносӣ ва ҳуввияти миллии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон равона гардидааст, бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ ба ҷамъиятҳои деҳоту шаҳраки ноҳияи шаҳри Нав тақсим карда шуд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти мо мерасонем ки ин китоби таърихиро ба мо расониданд ва тӯҳфа намуданд ва албатта аз хондани ин китоб мо фарҳанги бои миллати худамонро дарк намуда аз худшиносӣ ва хештаншиносӣ огаҳ мешавем.
намоядагони ҷамоату деҳот китобҳои дастдастшуда ро аввалан ба кӯҳансолтарин сокинони шаҳрак ва деҳот расониданд. ин иқдоми хиратмандонаи пешвои миллат мардуми ноҳияи шаҳри навро хеле шод гардонда, онҳо иброз доштанд ки фарзандони мо ва насли наврас дар натиҷаи хондани ин китоб аз таърихи гузаштагони худ огаҳ гарда бо меҳри ватандӯстонаю меҳанпарастона оянда дар рушди тоҷикистони азиз саҳми арзанда мегузоранд. раҳмати калон ин китоба мо насиб бошад бо набераҳо бо фарзанданамон то ахираш хонда дар ҳаққи ҷаноби олӣ дуо мекунем. китоби тоҷикон шоҳасарест ки таърихи халқи кӯҳанбунёди гузаштагонро бозгӯ намуда ба ҷавонон дарси матонату худшиносӣ меомӯзонад. иқдоми наҷибу маърифатпарваронаи пешвои муаззами миллат бешак барои дар рӯҳияи худогоҳӣ ва худшиносии комил ба воя расидани насли наврас мусоидат менамояд. фикр мекунам ки ин китоб акнун китоби рӯимизӣ на ин ки танҳо мусобиқадорни меҳнат, китоби рӯимизии мардуми Тоҷикистон бояд бошад ва мазмун муҳтавои онро мо бояд ки махсусан ба насли калонсол ки шояд ки китоб мутолиа карда наметавонанд, ба насли наврас онро мо бори дигар баррасӣ кунем то ин ки насли наврас низ шавқманд шуда ин китобро мутолиа намоянд. ва бисёр хуб аст ки озмуни фуруғи субҳи доноӣ соли сеюм аст ки дар ҷумҳурӣ раҳандозӣ карда мешавад ва фикр мекунам ки оянда аз мазмуни муҳтавои ин китоб низ насли наврас ба хубӣ бохабар мешавад, чунки акнун дастраси ҳар як хонавода гардид ва имкон аст ки насли ҷавон ин китобро ба пуррагӣ мутоилаа кунад ва аз гузаштаи бою ғании мардуми тоҷик, халқи тоҷик бохабар гардад. ба андешаи сокинон тақдими асари безаволи тоҷикон имкон медиҳад ки насли ҷавон ва ояндасози миллат зимни мутолиаи он бо таърих, маданият, урфу одат ва давлатдории ниёгони худ шинос гардида аз гузаштаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик огаҳ гарданд. дар асоси дастуру супоишҳои роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон шумораи коргоҳҳои духти либоси мактабӣ дар шаҳру навоҳии мамлакат бештар гардид ва ҳам фаъолияташон нисбатан пурсамар гашт. мутахассисони маҳаллӣ имрӯз дар баробари фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ҳамзамон иқдом гирифтанд ки то давраи соли нави хониш барои осон намудани мушкилоти мардум ярмарка фурӯши либосҳои ягонаи мактабиро роҳандозӣ намоянд. ҳамкорони мо аз рафти баргузории ярмарка фурӯши либосҳои мактабӣ дар шаҳри Бохтар гузориш медиҳанд. чанд сол қабл шурӯъ аз ҳамин шабу рӯз волидайни хонандагон бо ташвишҳои зиёд роҳ сӯи бозору дуконҳои либосфурӯшӣ пеш мегирифтанд, албатта бо сарфу харҷи маблағҳои миёншикан. баъдан либосҳои ба фарзандони худ дар музофоти ҳироти Афғонистон 13 нафар ҷон бохтанд. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه‌های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی فرزندان و نزدیکان هواداران صنعت و آموزگاران و دانشجویان کالج را تبریک گفته قید نمود که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خدمت‌های فرزندان فرزانه ملت ارج می‌گذارد و در همین زمینه ضمن سفر کاریشان به شهر پولاد بینای نو و زمانوی کالج جمهوری صنعت به نام کرامت الله قربان او را به استفاده داده دستور دادند که نیمپیکره ستاره صنعت تاجیک شادروان کرامت الله قربانوف در این مکان گذاشته شود. افغانستان تاثیر رسانیده خرابی‌های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی همکاری ما با والدین نقض است. شرطنامه با معارف مکتب‌ها بستگی هستیم به مقدار 7000 و کوشش میکنیم که تا ماه آگوست تمام طلبات مردم خانه گردانیم. ما کارمندان ساحه معارف و با همراهی کمیته پدر و مادران صفت محصولات های کارخانه های دوزندگی وطنی و قیمت آنها را از نظر گذراننده ایستادیم و هر یک ناحیه وابسته به امکانیت خود وابسته به نقشه‌ای که در خود دارد از اینجا موادها را فرمایش می‌دهد. باید گفت که در این یارمارک فروش لباس‌های مکتبی سه کارگاه‌های دوزندگی ولایت ختلان محصول استحصال نموده خیش را پیشنهاد میزو جان نمودند و با این وسیله هم لباس‌های خود را تشویق و ترغیب کردند و هم نشان دادند که محصول دستی آنها از اشیاء خام وطنی با سطح و صفت بلند جوابگو به طلبات زمان دوخته می‌شود تا والدین خوانندگان از حالا برای فرزندان لباس‌های شینم و زیبا و یگانه مکتبی را انتخاب و فرمایش دهند. ناحیه کوشانیان یکی از ناحیه‌های کلانترین میباشد که زیاده از 56000 خواننده دارد و امروز طبق نقشه ما زیاده از 27000 عدد باید لباس مکتبی را به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تامین نماییم. صفت محصولات یا که گویم صفت لباس‌های مکتبی که امروز کارخانه‌های وطنی پیشنهاد نموده ایستادند از سال‌های قبلی به مراتب
بهتر شده است. الکی چهوران ما، هنرمندان محلی ما نیست برای دوخت لباس استانداردی آمادگی پورا دیدند، آماده شدند. باعث خرسندی است که امروز در ناحیه جلال‌الدین بلخی باز یک کارخانه دوزندگی با سپارش و دستور محترم جناب عالی یک کارخانه نو دیگر گشوده شد. ما عین حال در ناحیه خود با 40,000 نفر شرطنامه بندی کردیم. لباس ما بسیار با صفت است، دوختشم نرخ نوشم حسابی بازاری نگاه کرده خیلی ارزون و با صفت اعلی است. با گفته مسئولین این قبیل یارمارکا فروشی لباس‌های مکتبی منبعد نیز تشکیل و برگزار کرده می شود، زیرا آنها تلاش می‌ورزند با این وسیله کاری سیخ و کارگاه‌های دوزندگی حدودی ولایت را باز هم رشد و رونق دهند تا صاحبکاران محلی نیز در دوختن لباس‌های یگانه مکتبی با سطح و صفت بلند و رعایت رسم و آیین‌های ملی هوسمند گردند و به بودجه دولت درآمد علاوه‌ای وارد شود. кароматулло қурбонов ситораи тобноки санъати эстрадии тоҷик буда бо ҳунару истеъдоди волояш дар ёдҳо боқӣ мондааст. рӯзи гузашта ба хотири арҷгузорӣ ба санъати волои ӯ дар саҳни коллеҷи ҷумҳуриявии санъатӣ ба номи кароматулло қурбонови шаҳри кӯлоб нимпайкараи ҳунарманди зиндаёд ифтитоҳ гардид. шарҳи бештар дар матлаби ҳамкорони минтақавии мо. марҳум кароматулло қурбонов яке аз санъаткорони писандидаи мардуми тоҷик мебошад, ки дар солҳои 80-90 асри гузашта дар риштаи санъати эстрадӣ аз худ сару садо бароварда буд ва ҳазорон нафар мухлисонаш то ҳанӯз фитаҳҳои ӯро тамошо мекунанду аз садои дилнавозаш ҳаловат мебаранд. ба хотири гиромидошти хизматҳояш дар ҷодаи санъат коллеҷи санъати ҷумҳуриявии шаҳри кӯлоб ба номи ӯ гузошта шудааст. ҳаминак ба хотири гиромидошти кароматулло қурбонов дар назди коллеҷ нимпайкараи ин санъаткори нотакрор гузошта шуд, ки боиси хушнудии мухлисон ва фарзандону наздиконаш гардид. аз номи тамоми мухлисон, махсусан мухлисони падари бузургворам, пеш аз ҳама миннатдории худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем, ки чунин корҳои некро ба анҷом расониданд, чунин дастгириҳо доранд нисбати мо. ва имрӯз бубинед ки хонадоне нест ки дар он ҷо садои падари бузургвори ман, яъне кароматуллои қурбон набошад ва бузургии он кас ҳам дар ҳамин буд. дар музофоти ҳироти афғонистон 13 нафар ҷон бохтанд. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه‌های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی фарзандону наздикон, ҳаводорони санъат ва омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷро табрик гуфта қайд намуд, ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хизматҳои фарзандони фарзонаи миллат арҷ мегузорад ва дар ҳамин замина зимни сафари корияшон ба шаҳри Кӯлоб бинои наву замонавии коллеҷи ҷумҳуриявии санъати ба номи Кароматулло Қурбоновро ба истифода дода дастур доданд, ки нимпайкараи ситораи санъати тоҷик Шодравон Кароматулло Қурбонов дар ин макон гузошта шавад. زی افغانستان تأثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی زی افغانستان تأثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تأثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تأثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تأثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی
در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است. رساری آبخیزی در مضافات هیراتی افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده خرابی های زیاد باقی گذاشته است.
رساری آبخیزی در مضافات هیرات افغانستان 13 نفر جان باختند. طبق معلومات آفت طبیعی به منطقه های قسمت شمال و شرقی، شمال و غربی و قسمت مرکزی افغانستان تاثیر رسانیده، خرابی های زیاد باقی گذاشته است.